Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وعلما وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga ipon sinallahu ta'ala beriman, hitukbal na to isang lit ibang pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab siyara intuhan mapatutpudjihon labi aulas ang liton. Damikian si intuhan nagpapanjari kato taniyo. Amo intag milik singkatan pia panjari niya. Labi-labi na adlaw kiyama. Damikian hitukbal na to impagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala.
sinhinang kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, manusia, lagi Muslim, nag-agama haagama Islam, sabab wayroon na dumayaw, ni'mat, tiyukbal kato sin Allah, tiyabok sin kita manusia, liyo din na Islam. Sabab mayta, wayroon da taymaun, ibadat, kakahinang haadlaw kiyama, buat malingkan, subay ra manusia magbalik pa Islam. So din na sabab yato, minsan ning kaaunan, kahalan tatiyak dirkato sin Allah, masigpit, atawa kulang kabos, atawa miskin, imakna niya, subay ta, ipagsukur pa Allah, bangman, impangatayan ta, dayahan patuhan ta Rabbul Alamin, bangman, ing kita, na hinang Muslim, nag-agama hakam Islam, amuyan insubay hipagsukur na to pa Allah. Wala kita nihinang sin Allah, mabiyasim mga sila dugay agama, wala kita hinang sin Allah, piya panjari, mabiyasim mga sila Yahudi, wala kita hinang sin Allah, piya panjari, mabiyasim mga sila Nasrani, sab matampal kato tanyo in sila ini, busbus dugal astul sintuhang kanila. Sabab in sila timap kalawungan, iwan hakasirikan. So diha ini mga katimanghuran, pagbalik-balikan sa jasim mga sila maghutba sa kahaba adlaw Jumaat, insubay kita niyo magsama-sama, magmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, hinangon na to indaakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin Rasul niya, damikian kabunsihan na to, ingkatan pianglangan, sin Allah iwan sin Rasul niya, hasupaya amuin masampurna, atawa manjari kita niyo tawagon, matan kita niyo na inagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab pinawag tawag niya ayat niya, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya kamamatan beriman lang sin Allah, bunnalan niyo impamarat saya niyo pa Allah, bunnalan niyo impanghagad niyo patuhan Rabbul Alamin, serta piangayo kato sin Allah, apabila in kita nagmabuga, nagtataat kaniya, insyarat niya, hakka tukati, ami matan, in pagmabuga, tapo Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon langog-langog, in makna niya biya sa parati, Jumaat ini, nakatumtum kau patuhan, sa puasman sin adlaw ini, liw patanay sa indaakan kato sin Allah. In makna niya pangiyo nariha ini, amoy matan, nagmabuga, nagtataat, nagkakahagad, himihinang daakan sin Allah, lumayo din hakatan pianglangan niya. Wala tamutun na illa wa antum muslimun. Nag-ubaya-ubaya kato in Tuhan Rabbul Alamin. Piangayo kato tanyo, ayaw ka mo magpakimatay, buat malingkan, subay ka mo mapatay ha ka Islam. So diha ini pasampayong ko kanyo in ayat sin Allah, nasabot ha surah Ali Imran, ha ayat haparman sin Allah, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ha ayat ini bang tadungdungan langsing kaibanan ulama mufassirin, sifat sin mga sila nagmabuga pa Allah. Langsing kaibanan in ayat ini manunjuki amuin papag-us-uson kita, mangayo kaampunan patuhan ta Rabbul Alamin. Sarap kita manusia bardusa, in kita manusia magkalaong, wayron manusia amin long tain siya piyag anak sin ina niya maripadun niya, amin hibutang tana, wayro minsan kasaan niya, way minsan nakahinang uno-uno na piyanglangan sin Tuhan. So pagalong tatabi at si manusia magkalong magkasa,
tiyawag kita sinallah, haayat niya, wasari'u, iban pag-us-us kamu. Pag-us-us kamu lang sinallah. Wasari'u. Diya kita sinallah, may ta kita papag-us-uson. Sabab, di ta kaingatan, intuhon, bangko, nung kita mo ipaukom sinallah. Di ta ini kaingatan. Lang mo, maluhay pa ako, bata pa ako. Di mo ra, mataod bat kabataan, mini paukom sinallah. Maluhay pa ako, mabuhi di hadunya. Di mo ito maiyang bihat to. Sa mayroon tuhon. Kanya-kanya kita niyo ini, asal bibutangan, gantaan, pakadaran sinallah. Mayroon makaingat din kato taniyo. Magtagha na sadya. Ang kanabang kausong matuog, puto sa imbaran mo asal. Mangayo kau pangindua pa Allah, mamasa na kau, manugsog na kau, sabab may tapabila kau, tiklop mo na imata mo, matug na kau, inyan, sipat sing kamatay. Sipat yan sing kamatay, pananamang kato. Tanda niya, bang kung natutog, pila jam, on waktu ay panayo mo. Minsan tabihan, ang sukalo sa makat palambay mo, di mo kasayuan. Bisa parati, manusia, pabila sinatutog, patay siya, kahantang niya. Ang kanato, pagbati mo subo, karungan mo imbang, kabati pa kau, magsukur ka po Allah. Hati niya, biyuhi ni kita magbalik. Ang kaibanan, di na makabati. Huwag na nakasayo. Kung siya makasayo, bang si halom kubur na, miyatay ito'y ako. Yato mga katay manghuran, ang kana kita papag-us-uson sinallah. Wasari'u ila magfirah. Papag-us-uson kamo, kita niyo, mangayo, atawa, mangayo, kaampunan, patuhan na to Rabbul Alamin. Sabab may ta, wayron da makaampun sin pardusahan sin kita manusia, pakain, pa Allah. Way, siyain, amuin, umampun, sin pardusahan sin kita manusia. Wasari o ila magfira, min rabbikum. Pag us-us kamu, dawhatan niyo, in kaampunan, sintuhan niyo Rabbul Alamin. Amin, Tuhan tag-atasan kanyo. Unin janji sinallah, ang mga manusia ini, amin nagsusutsi sing ginhawabaran nila, nag-us-us, mga yu, kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. In janji kanila sinallah, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Janjian kita ni sinallah makatimanghuran. Apabila maagat tayong kabayan sinallah, apabila in kita nagsusutsi sadya mga yu, kaampunan pa Allah, janjian niya kita sin na may ta surga intong bas hirihil kato hadlaw kiyama. Ang pay surga tiyong bas yata ka masinuntuhan ta Rabbul Alamin, ang mga sila nagsusutsi sing ginhawabaran nila at nagsisipat sin mga sipat ini arduhas samawati wal ard. Law sindu kayong ayat arduha ka ardis samai wal ard. In luag niya, ablang niya, long niya, biasa parati, luag simpitong lapis, langit iban sing gumi. Amin in janji, promise ka to sinallah. Misa sa dyan dunya ini, huwag na lumuag. Misa sa dyan lang taimbay mo, hangibo is kilometer, dakula na yung luag niya. So biyadiin na yung janji ka to sinallah. In suruga, tiyata ka man niya kato, tanyo makatimang huran, biasin ablang luag simpitong lapis langit ibang gumi. Hambak waktin Amiril Mu'minin Umar ibn Khattab radiyallahu an, biasanin ayat ini, ang panyatiyap silan, aon na nga subukan niya, laon niya Amiril Mu'minin, nasabot mo yung ayat yan, haono na baha hibutang sinallah inarka niya. Sabang tadungdungan lang niya, imbitsara mo, imaksud sin aya, wayroon na space atawa lugar sin narka. Surga na sadya. Law sin Amiril Mu'minin, biya da sa parati, dum iban sin adlaw. Banglaw niya dum, impangasubo, hauno na baha in adlaw. Hauno na ba biyutang sinallah in adlaw? Ha? Naglawag ka, hauno ni adlaw. Magkawaron ilaw mo, tigidlom. Mawang ka pa magawa, pakataan, wayra, dumda.
Amo yan. Banglaw niya mabot na yung adlaw, gumawa na yung suka, yung pangasubo, hauno na baha isa mindom. Nakapakain na yung tigidlom. Minsan pakay, magtambol bilik, magtambol katan. Oo, tigidlom. Sa paggawa mo, iyaon din adlaw. Bihan dalong niya dagbos niya, di ta na maasubo inyo ang kakawasahan, sintuhan tarabul alamin. Inallah, qadirun ala kulli shay. Yan in janji sinallah. Arduha ka bis samai wal ard. Uiddat lil muttaqin. Bita sinallah. In janjian niya ini, amunay mga sila ipon niya matan nagmabuga patuhan tarabul alamin. Amunay mga sila muttaqin. Biyadim bahain sifat sin mga muttaqin na sabot ha ayat ini. Dungdungan tamarayaw. Dahil ha mga sifat na sabot, janjian sinallah sin surga niya, atawain sila ni mga sila muttaqin, alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yan in sifat panagnaan, makatimang Quran. In mga manusya ini, amin buhian sila hadunya, wairun hinang nila, masub magnapaka, hadan sinallah. Masub, gumasto, wairun pagtilik, magnapaka, hadan sintuhan tarabul alamin, siwo dain sila ini halawm kasanangan, atawa siwo dain ini sila halawm kasigpitan. Amin maksud sin, pisarra'i wad dharra. Sab'ang mga matigi, magnapaka, mang sila halawm kahayangan. Mangdatungan na musiba atawa uno-uno na, huway lang nakapusan. Parahal nagpatindog kita masjid. Parahal nag-ipat kita guru. Ngayta ini datungan pa kita bihay ni. Ha? Suway lang na di na, kukuan na di na kita ni magmura. Ayaw bihat to. Imano siya, tandasun, tukasun, bangbiyaring kusong simpag-iman mo. Sa taing pag napakabukong sa jaalta, makatay manghuran, subay ta ingaton. Sabi rin na pag napakasi mga sila miskin. Insang sa, mahinang napaka. In ilmo, amin na dawhat mo, dahil na ilmo, hakabtangan sinallah iban sin sunna sin nabi, biasa parati mahinang kau ulama, mahinang kau guru, mahinang kau duhat, imakna niya, paghindo mo ha mga kaanakan si Muslim, hawirong maksud mo uno-uno, inyan itong siya napakahadan sinallah. In ikaw nagdahwa, nagpasampay, suara sin Islam, inyan nagnapakaw, nagpahampit kaw. Sinpanghati mo itong siyalong niya, nagtabarro ko sinpanghati mo. In mga engineer, in mga doktor, in katan. Aun wakto mag-medical mission sila, pa mga barangay, pa mga uno-uno na kauman, hawairon, pangayoon nila bayad, prihon nila intao, napakanilayat to, amin ilmo, ipahampit nila hamakatay manghuram Muslim, at tawahisyusyo na, in amin abutan sintabang nila. Amo yan, subay ta, ingaton. Lang tabiya din nakakawa ko yaon. Sangsa mo, tabang mo, uno-uno na, di yan malawa, bistahon kato sinallah. Damikyan, sibo da si halawm kasigpitan, aw maghajat ka niya, bahagiun niya. Bahagiun niya. Paral masigpit na siya. At awayari lang niya, minsan da kuman 2 kilo, maglamit-lamit kita. At awayari, minsan da kuman pilabigi hulma. At awayari, bangman siya makarihilda. Para halhalom kasigpitan na yan. Yan mga katimang huran. Yan insipat panagnaan. Diyan sinallah surga hadlaw kiyama. Ikarwa sipat nila, wal kauriminal ghaidha wal afina anin nas. Ikarwa sipat si mga manusia ini mayta diyan sinallah wal kauriminal ghaid. Amoy mga sila mapupo nila, makontrol nila, indugal nila, astol nila. Aw sa manusia maisog. Di katiyo-tiyuan. Sabang mo yan mapupo, makontrol, indugal mo, astol mo, in ikaw yan, diyan kau sinallah surga, di matabangkay mo. In ikaw yan, lamod ka din hamamutakin. Sa apabila di mo mapupo, makontrol, indugal mo, agon-agon kau makapamagatao, makapanuntok manusia, makapamuno manusia, malayo kau din haamin pag iyanon, minsan ka nag-ibadat sa umul masa,
apabila inisog mo, indugal mo, di kau katiyo-tiyoan, mamungmung hapang daigbay mo, manipog-sipog ka hapag kayo manusia, atawa di kau katiyo-tiyoan, mamaga, manuntok, mamuno, imaknan niya, malayo kau din hajianji ka ato sinallah. Sab, biyata niya riha inilang niya, wal karimin al-ghaid. Sifat hikarwa amin makontrol niya, inisog niya. Makontrol niya, inastol niya, dugal niya. Natural aon isog si manusia. Natural in kita ni magdugal. Sa, biyata ri amin maumun siya. Mapupo mo siya, makontrol mo siya. Serta yung pag napakahadaan sinallah, iwan sim pagpupo, amin puon mo, indugal mo, para sababan hikaampun sindusa mo patuhan tarabul alamin. Ingkatan kakahinang nasabot ini, hika, para sababan hikaampun sindusa sing kita manusia, patuhan tarabul alamin. Amiyat timbeta sinallah. Hikatunya, wal'afina anin nas. Wal'afina anin nas. Insya ini mapatima apapagkahinay manusia. Bang siwo da na kahinang siya dosa, apagkahinay manusia, magtuloy siya mag-us-us, masakit ka niya, di niya hikatog. Bang siya di makapangayo sorry at tawa ampun matawa maap apagkahinay manusia. Siwo da tawrugay, tay manghud niya, maas niya, magtuloy siya matto. Maapa ako. Sab nalawng ako, nasa ako, mayita ako ito hikabit sa rakay mo. Simbit sa rabukon niya tumarayaw. Di niya ito paluhayon. Damikian insya bang aw mangayo kamapan kanya, magtinisab maapon. Bukon niya tay Quran. Bang sumalam, assalamualaikum, sumalam, sambakon niya, manggumulgul-gulgulun niya. Sabab may talong niya, Muslim kita sibu-sibu. Di manjari mag-atas in Muslim sibu-sibu, hiyaram sinallah. Hati na sifat, hikatu, wal'afina anin nas. Mapatima apapagkahinay manusia. Damikian lang si mga ulama mupasirin ha ayat ini. Sabab in ikaw nagsisipat patima apa papagkahinay manusia. Hambuk din ha mga parsababan hikaampun sindusa mo patuhan Rabbul Alamin. Lamud kau janjian niya surga hadlaw kiyama. Wallahu yuhibbul muhsinin. Janji na isang hikarwa sinallah. Pagka kau mapatima papagkahinay manusia, di mo dahon ng katuhasin atay mo, di ikaw imian lang mo doktor ako, atawa direktor ako, atawa mataas, impangadji ko rin kanya, atawa ini, di takaw lang niya maapon, atawa di ako mangayo kay mo kamaapan, tanto na sadya, inyat to, malayo kaw din ang mga sipat ini. Injanji kay mo sinallah, pagka kaw marayaw, mapatimaap, makontrol mo inhawa, indukal mo, wallahu yuhibbul muhsinin. Janji niya hikarwa, long niya, inallah subhanahu wa ta'ala, malasah, makuyag, ang mga sila tao marayaw. Atin niya, siyaksian niya kau, iwan janjian niya kau, imanu siya ini, tingga dawa indayaw niya, sambil wairu unda hikatumbas long niya, hikatumbas ko kanya amunin surga sinallah. Atin na janji niya panagnaan, pasurun niya pasurga, jatagamahan niya surga, janji niya hikarwa, wallahu yuhibbul muhsinin. Biyata sinallah, insya, tanto malasa ang mga sila tao, marayaw at magmamarayaw. Ikaw pat si mga manusia ini. Dungdungan tamarayaw, walladina idha fa'alu fahishatan, aw zalamu anfusahum, zakarullah. Ikaupat sifat si mga sila muttaqin, atau si mga sila tao marayaw, apabila yung mga manusia ini nakahinang sinhinang mangi. Alladina idha fa'alu fahisha, hinang pahisha, hinang langgal serak patuhan. Hinang zina, hibutang tanah. Hinang uno-uno na, bangman inyam matarang mangi, piag mangi sinsala sin Islam, dosa rakula, aw zalamu anfusahum, atawa na anyaya nila ingin hawabaran nila, apabila kan nakahinang dosa, iyaukan mo imbaran mo. Sabab imbaranta, ingkatan ini amanat ka to sinallah subay taayaran. Amanat ka to sinallah.
So kiyangi mo yung ginhawabaran mo, iminom ka sin makahilo, imusal ka sin pakaradyaan piyang lang sin sara, iminang ka sin liangan hiaram kay mo sin Allah, liaugan ta yung ginhawabaran ta makatay manguran. Mga kaanakan, bukon yan long mo, supaya sadya, kadulan hinawanap sumo dumayon parasan mo sa naglaog na kang sin ginhawabaran mo. Audala mo ang pusahom. Paggalong ta nakahinang silang galsara, kilauhan niya yung ginhawabaran niya. Pagtumtum niya, aun in magpapanjari, Zakarullah, magtuloy niya kaya tumtumanin Tuhan Rabbul Alamin. Sabab na nag-ibadat, nagsasambayang, nagpupuasa, haji, tabiayang katustawiya. So nakahinang langgal sa rapatuhan, Zakarullah, kaya tumtumanin Tuhan Rabbul Alamin. Pastaghfaru lidunubihim. Magtuloy siya nag-us-us, mga kampunan pa Allah. Magtuloy siya mag-us-us. Simujud pa Tuhan Rabbul Alamin. Iwan sin tangis niya, iwan sin pagsusun niya. Sindi ko na pagbalik-balikan, may ko na hinang, nag-agama sa ini ako, nagsasambayang na sa ini ako, naghijab na sa ini ako. Sumita ko at narugtol. Pagtumtum niya, Tuhan Rabbul Alamin, matan in sifat niya, sifat marayaw, pastagparu lidunubihim. Magti siya mag-us-us, mga kampunan pa Tuhan Rabbul Alamin. Nagtaubat siya. Wala na siya lang ta, subay na puasa, subay na taong balik, apa ako magtauba? Di, malayo ka hasipat si mga mutakin. Sa, nakahinang siya, sibo na piyagturan, wala niya piyagturan, luhos siya, sa, magtuy siya mag-us-us, mga kamaapan, kaampunan pa Tuhan Rabbul Alamin. Sambita sin Allah, wa may yagpirud dunuba illallah, wairon na makaampun, makamaap, simpardusahan sing kita manusia, subay tarahit pangayo pa Tuhan Rabbul Alamin. Siyara, makaambun simpardusahan ta. Ayaw ko imian lang mo imam, kadikaw, duahi kami tauba, sab na kahinang kami dusa, atawa ini, atawa ama, atawa ina, atawa guru. Di, suwayra ikaw, imangayo baran mo, taubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Suwayra mismo baran mo. Wa may yagpirud dunuba illallah, wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Iwan, in sipat niya, nasabot continue hasipat, sinaminlaw ta, sila muttakin, di sila ini magpatutog, magpakakalahin ng mangi, hahal, inhinang yaon kaingatan nila. Bang sa upama in sila nag-usaha, haram to'y inusahay ni. Pianglangan to'y inusahay ni sin Quran, iban sin sunnah. Pianglangan to'y sin Allah, iban sin Rasul sallam. Di niya to palukayon, magtuy nira. Tabi ayaw mga hibukit niya, hisabulak niya magtuy, sunukon niya. Sab kaingatan niya to inyon, usaha haram. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di siya magpatutog, hahinang mangi, hahinang dusa, hahinang kakupuran, sa hahalyan kaingatan niya inyon haram, inyon mangi, magtuy siya mag-us-us, nagbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala. So din nasa mabiyat mga katay manghuran, in mga manusia ini, apabila na hinang nila, in amin upat atawa 5 sipat na sabot ha ayat ini, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, sila nay nilang sinallah, in mga sila manusia, dihilan kaampunan, iwan rahmat din na Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sila nay ni adlaw kiyama, pasurun sila pasurga, amin surga, nagdaragan, nag-anod-anod, indaginis suba, atawa iinuman, ha adlaw kiyama, danji sintuhan Rabbul Alamin. Murah-murahan, bangman, madawhat singkitan niyo, mga amin nasihat, hikaganap sin pamarat saya singkita, iban bangman, pardusahan na to, iampun ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban bangman ingkatan ibadat hihinang nato pa Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang sabab hikakiparat sin pardusahan nato, labi-labi na pardusahan sin dua maas nato, amin minipaw kum sin Allah, iban sin buhi-buhian pa. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, al-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-khaliqul ma'budin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa sallim tasliman katira. فيا عباد الله واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Nasabut ko kaina biasin napaka sibuk dahalom kahayangan iban kasigpitan subay tumtumun sing kita impag napaka hadan sinallah atau magtabarru alta hakarna sinallah inyan tanto na sadya manusia amo in makusog magnapakahadan sinallah wan nasu yudhillu bisadaqatihi yaumil qiyamah. Atin manusia amo in matihi magnapakahadan sinallah tanto na sadya hambuk din ha mga siya pasilungon sintuhan tarbul alamin halambong ni haadlaw qiyamah. Sab nasabot amin pito jinisan si manusia pasilungon halambong sinallah adlaw qiyamah amunin rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalu ma yunfiqu ma tunfiqu yaminu. Hati niya kulang labi imaksud sinadit hati niya ambok manusia amuin matigi masub magsadakka tumabang hakarna sinallah subhanahu wa ta'ala hakarna sinallah tiapok niya tuod wala niya na longta hi pahati atau hipakita hay sisyutao bang siya tumabang bang aun sarapat long niya in tanda sinamin amuin di tud siya magpabahunos di siya magpakita magpaingat tiukbal sintuon niya wayron na panghatisin lawan niya bihat turakbos din ha mga sipat siya nagsasarak ka timabang hadakan sinallah bang on dapat bang kau nagtabarro nagkatan dukop na ikaw yung makahati minsan kau di bantuhon minsan kau di sabuton asan din ibadat mo patuhan tarabul alamin. So sumlawat kita ni para Rasul sallallahu alaihi wasallam halapal Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat ya akramal akramin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilahu warzuqna tinabah. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbuna sighara ya rabbal alamin. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin wal mujahidin wal muallimin li'ala'i kalimatil haqqi ya rabbal alamin. Allahumma rabbana la tudhigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salah hayya 'alal falah qad qamatis salah qad qamatis salah. Allahu akbar la ilaha illallah. Allah istaqimu wa qaribu. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلا
كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله الله لا
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.